saa 5 n'igice mbere ya saa 6 kuri uyu wa mbere bihwana ni saa 12 z'umugoroba ku isaha ya Kigali byegera saa 1 z'ijoro nibwo Donald Trump abarahirira kuba perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'imyaka 4 yarishize ari uyu mwanya arimo n'ubundi nka perezida wa 45 w'iki gihugu. Nuguhigikwa guto gusa kwamubayeho akagarukana nanone imbaraga zose. Ibyo nabyo ni ibintu byihariye cyane kuko mu baperezida bose hamwe 47 bamaze gutegeka iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 236 ishize n'abandi 8 ariko kandi batagarukwaho cyane kuko bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ubwigenge bwazo ariko hatarashyirwaho neza itegeko nshinga riteye nk'irikurikizwa kugeza ubu. Ubutegetsi icyo gihe ntabwo bwari bwagahuriweho nyabyo. Muri abo bose rero kuva mu 1789 umwe gusa Grover Cleveland wagiye ku butegetsi mu 1885 kugeza mu 1889 niwe wongeye kwiyamamaza nawe kuri manda ya kabiri agatsindwa ariko imyaka 4 yashira kongera kwiyamamaza akabasha gusubira ku butegetsi mu 1893 kugeza mu 1897 bikamugira perezida wa 22 n'uwa 24 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kimwe rero na Donald Trump rero ubusubiyeho ubu wenyine hakaba 45 n'uwa 47 abandi bose bagera ku 9 batakaje manda ya kabiri nta wigeze yongera kugaruka ku butegetsi ngo zabishobore naho byarangiriye kuri bo. Muri byinshi ubu rero bigarukwaho cyane kwirahira naryo ryihariye cyane muri ubwo buryo rya Donald Trump kuri uyu wa mbere nawe no mu populiste cyane mu bambere bariho kwese muri politiki zihariye cyane ziganisha mu mirongo yihariye n'ubundi y'ibitekerezo bwite bitagira byinshi byahuriraho n'iby'abandi bose biba bimenyerewe mu nzira z'amategeko mpuzamahanga cyangwa ibijyana n'ubufatanye bw'ibihugu n'ibindi. Bakaba bategetsi bo bisanisha cyane n'abaturage basanzwe cyangwa bemeza ko bakora ibijyana n'ibyo babasaba gusa bagashyira imbere inyungu z'ibihugu byabo n'ababituye mbere y'ibindi byose byagiraho bihurizwa mahame. Nubwo uko babivuga atari ko babigenza igihe cyose cyane cyane iyo bamaze kugera ku butegetsi nabo. Nirahira nanone rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryuzuye dushya twinshi tutari dusanzweho turimo nko kuba haratanzwe akayabo k'amadolari mu nkunga zo kumushyigikira zitari zakagezweho na rimwe ayo yose atava mu isanduku ya leta nubwo ari umuhango wo kurahira wa perezida. Ni miliyoni zirenga 170 zose mu madolari ku birori bitaza kumara n'amasaha arenga 3 gusa kandi byitabirwa nanone n'abatarenga 600 bonyine kuko kuri inshuro bitanabera hanze ahubwo ari imbere mu ngoro y'inteko ishinga amategeko kubera ikirere cy'ubukonje bukomeye bushobora kubamo n'amasimbi. Amafaranga menshi nayagiye atangwa n'ubuyobozi bukuru bw'ibigo by'ubucuruzi kuko abapatron babyo bizeye nibura kugira akajambo niyo kaba kamwe konyine bakongorera Donald Trump mu gutwi ngo nyabunaza bareba n'ijisho ry'impuhwe ndetse babashe no kuza kugaragara iruhande rwe nibura muri ibi birori. Ibyo nabyo ubwabyo rero nuko byeshyurira nk'abajya muri za concert z'umuziki bakagura amatike abinjiza aho bibera. Ibyo biratuma nabyo bihinduka ibirori byerahira byiganjemo amasura y'abahirwe cyane kurusha abandi bose mwese kuva ku banyamerika ariko kandi n'abandi b'abanyamahanga ari nabo bafite imyanya y'imbere cyane. Bisa n'igiterane n'ikoraniro ry'abakire bahambaye ba mbere mwese n'abanyamafaranga baganira kuri business zabo kurusha uko ubundi abari abaperezida kenshi bagaragara mwirahira ry'abagenzi babo. Kenshi ubundi abandi banakenera cyane guhamagaza abandi ababishaka n'abatabishaka ngo baze kubashyigikira mwirahira ryabo ahari ari ukugira ngo babafashe kugaragaza ko bizewe ngo byerekane ko bazategeka neza ku buryo umubare w'abandi bategetse bitabirira irahira ry'abaperezida mu bindi bihugu byinshi cyane cyane muri Afrika bari ikintu cy'ingenzi cyane kuri bo bikamera nkaho biri mu byibanze bishimangira ko bemewe no muri bagenzi babo kandi ko n'imibanire ubwizaganishwa ku iterambere ry'ibihugu byabo babifatanijemo n'abo bandi bose baba baje kubashyigikira bakagenda. Ibyo byose bikanabahenda bikomeye nako si nabo biba bihenda ubwo n'amafaranga rimwe na rimwe ava no mu isanduku za leta baba bakoresha. Nyamara ubwo Donald Trump we ni komite y'abantu be ba hafi baba bashyizeho amatike bagaca amafaranga kuko abagomba kwitabira ibirori nk'ibi byo kurahira. Nta busabane na buke bo birimo cyangwa nanone ngo politiki zo gushyigikirwa n'abandi ba perezida b'abanyamahanga oya n'abafite amafaranga nyabyo ahubwo kandi nabwo babyemerewe gusa kuko n'uwishyura ari uwabashije kubona ubutumire ubwabyo atari ukwishyura gusa ngo ubashe kuhabarizwa. N'amasura rero y'ibikomerezwa muri business mpuzamahanga agaragara ku birahuri bya za mudasobwa, telefoni cyangwa televiziyo kubaza kureba no gukurikira iby'irirahira rya Trump nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mirongo y'imbere ababa bagaragara neza cyane iruhande rwe ntabwo ari abandi bakuru b'ibihugu bitabwaho cyane ahubwo n'abakire b'abanyamafaranga ba mbere mu isi bayoboye ibigo rutura by'ubucuruzi birimo nk'ibikora imodoka nka Ford, General Motors, Stellantis na Toyota. Abandi nabo bafite akayabo k'amafaranga abayobora ibigo rutura cyane nabo by'ikoranabuhanga n'itumanaho n'ibindi nka Google, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, OpenAI cyangwa Uber n'abandi. Byihariye ku mwanya wa mbere hari nka Elon Musk wa Tesla na SpaceX, Jeff Bezos wa Amazon,
Sundar Pichai wa Google, Shou Zichu wa TikTok, Tim Cook wa Apple, Dara Khosrowshahi wa Uber, Sam Altman wa OpenAI cyangwa Mark Zuckerberg wa Meta, bose n'abategerejwe cyane mu banyacyubahiro bitabira ibi birori by'irahira rya Donald Trump. Nk'abo tugarutseho gusa, ubanza n'abazibura ifaranga mwese hejuru ya 70 cyangwa 80% azenguruka ku isoko mpuzamahanga n'ayabo. Aba bahirwe bose bafite inyungu nyinshi cyane mu kugusha neza Donald Trump, bitaba ibyo bareba nabi akaba ari ugosha noneho hasi business zabo. Nk'urubuga nkoranyambaga rw'Abashinwa TikTok mwishyari ryose abanyamerika babagiriye cyangwa ihangana barimo nyine ry'ubucuruzi, hafashwe icyemezo cyo kuruhagarika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Donald Trump akaba yemeza ko hagomba kubaho ubundi bwumvikane bushya ku buryo abacuruzi b'abanyamerika bashobora kurushoramo imari bakagiramo imigabane, kandi ku isoko ryabo rukayoborwa mu bijyana no kurukoresha hakurikijwe amategeko yabo rwose, ngo byose bikaba byagenda neza. Noneho mu gihe abandi nabo bafite inganda zikorera ibicuruzwa byabo nk'imodoka cyangwa telefone na za mudasobwa mu mahanga nko mu Bushinwa cyangwa muri Amerika y'Epfo, byihariye cyane muri Mexique, aho usanga babasha kwishyura abakozi baho intica ntikize ku buryo akazi kabo kagorana cyane, byose baramutse babikorera iwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero Trump yarangije kubabwira neza ko ibicuruzwa byabo ashobora kubitumbagiriza imisoro mu buryo buhambaye, bimwe akajya bifata nk'ibyo mu mahanga mu bihugu bikorerwamo. Aho rero mu buryo bw'ubucuruzi nabo n'amavi yaba bavunaguye, ni sheke z'umusubirizo mu mamiliyoni menshi y'amadolari bamuha. Rero nuko umwoma inyuma muri byose, ubu nibyo nabo barimo. Ibyo nabo bamenyereye by'ubwisanzure n'ihangana rya demokarasi nta birimo imbere ya Donald Trump. Nawe ni nk'umwami bakeza bakagoyagoya bidasanzwe, ni inkoni y'icyuma neza kimeza n'agakondo mu byemezo bihambaye cyane byazamo n'icyafatwa ahubwo nk'igitugu cyose. Trump nawe yiteguye kuba ayoboza, ahindagura amategeko yose bari basanzwe bamenyereye mu mikoranire, haba mu bucuruzi, imibanire na politiki mpuzamahanga. Nta wongera kuzana ibintu wenda ngo twebwe turi ibihugu by'amahame amwe, Abongereza, Abafaransa cyangwa n'abandi banyaburayi. Ibyo ntabwo bashobora kongera kubyirengera, cyangwa nanone abandi nk'Abarusiya n'Abashinwa. Trump ntabwo yiteguye byanze bikunze guhangana nabo nk'uko byari bimeze ku butegetsi bwa Joe Biden asimbuye. Bisa naho byinshi agomba kubirebera mu nyungu z'amafaranga abarika, n'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizavana mu mikoranire n'abandi abo ari bo bose, atari ugukomeza kujyanisha ibintu byose mu bijyana n'amahame n'ibitekerezo gusa. Ku rundi ruhande, nubwo kurahira kwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikorwa mu buryo bwihariye cyane ku buryo abari affaire y'imbere mu gihugu ntibajye kubihuruzamo abandi bategetsi n'abaperezida bagomba kuva mu bindi bihugu ku kigero kimeze nk'uko abandi babigenza, ahubwo bagatumira wenda abahagarariye ibihugu byabo muri Amerika, bamwe muri ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ndetse n'abandi bashobora kubihagarariramo ibihugu byabo, bitabaye ngombwa byanze bikunze ko baba ari abandi baperezida. Ariko kandi nanone muri rusange ntabwo habura abatumirwa nanone nk'inshuti zihariye cyane za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa za perezida ugiye kurahira ubwe. Nta perezida n'umwe muri Afurika n'umwe wenyine watumiwe muri ibi birori by'irahira rya Trump, habe yewe na William Ruto wa Kenya wari warashyizwe hejuru cyane n'ubutegetsi bwa Joe Biden. Kenya kanashyirwa mu bihugu by'imikoranire ya gisirikare yako kanya n'abanyamerika mu cyiciro cyegera cyane kuba yaba ari nk'igihugu kibarizwa mu muryango wa OTAN. Ruto nawe uri mu bihutiye cyane gukeza amaza ya Donald Trump, ngo yaba yaribwiye ko nawe ashobora gukomeza kumushyira mu mwanya wihariye cyane mu bandi banyafurika bake gusa mu maso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ibijya gushya biranashyuha nyine, nawe habe n'undi n'umwe ari we wese watumiwe mu bategetsi b'abanyafurika bose uko bakabaye. Mu batumiwe ahubwo muri ibi birori barimo benshi bitwara cyane nka Donald Trump ubwe nyine, baba populiste nkawe nka Javier Milei wa Argentine, Madame Giorgia Meloni minisitiri w'intebe w'Ubutaliyano, umugore nawe w'umustarikazi mu ruhame wifatira abandi bategetsi benshi ku gahanga nka Emmanuel Macron w'Ubufaransa usa n'uwamugoreho cyane, minisitiri w'intebe wa Hongria nawe umupopuliste karundura, igihugu cye kikabarizwa mu bumwe bw'Uburayi kimwe n'umuryango wa OTAN, ariko akaba adakozwa nabi bijyana n'inkunga zihabwa Ukraine mu ntambara n'Uburusiya. Aba bose ni abantu b'amahame yihariye cyane mu mujyi umwe na Donald Trump nyine. Undi watumiwe ni minisitiri w'intebe w'Ubuhindi Narendra Modi, nawe wumvikana neza cyane nawe, ariko Modi ntabwo ahaboneka, ahubwo arahagararirwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Subrahmanyam Jaishankar. Donald Trump nanone mu kunyuranya kose agambiriye n'abake babe b'abademokrate, kandi yanatumiye perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Nubwo ibihugu byabo byombi birambye cyane mu ntambara ishingiye ku bukungu n'ubucuruzi mu buryo bweruye, ariko bikaba gihamya ko we ngo yifuza ko byagarukiraho ntibaharenge ngo barinde banarasana. Xi ntabwo aza kwitabira uyu muhango w'irahira rya Trump, ariko kandi arahagararirwa na vice perezida w'Ubushinwa Han Cheng. Perezida wa Equateur Daniel Noboa nawe usanzwe ari inshuti ya Trump arahagarika ibikorwa bye byose byo kwiyamamaza, nawe yerekeze muri ibi birori, kimwe na Nayib Bukele wa El Salvador usanzwe ari n'inshuti cyane y'umuhungu wa Trump nawe araba hari.
Hanyuma noneho mu bihugu bimenyerewe cyane ku ruhande rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'Ubwongereza, wumve ko Minisitiri w'Intebe Keir Starmer atatumiwe, ahubwo bukaba ubutumire bwahawe na Nigel Farage w'ishyaka Reform UK ry'amahame Trump yemera, kimwe nuko Madame Ursula von der Leyen uyoboye komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi, kimwe n'abategetsi benshi b'ibihugu biri mu muryango wo gutabarana n'ubufatanye mu bya gisirikare wa OTAN nabo batatumiwe, yewe habe na Olaf Scholz uyoboye Ubudage nabwo buyoboye abandi bose mu bukungu mu Burayi, kimwe n'abandi nka Santiago Abascal na Andre Ventura bayobora amashyaka y'abapopuliste muri Espagne na Portugal, kandi nta watumiwe nyamara n'umwe mu butegetsi bw'ibyo bihugu byombi. Mu Bufaransa naho Trump yarengeje ingohe Perezida Emmanuel Macron, yamutumira ahubwo yitumirira Eric Zemmour w'ishyaka Reconquête nawe w'amahame yegera cyane kuba mwene ya Donald Trump. Byose rero bigiye kureberwa mu buryo abanyapolitiki ubwabyo batumiwe, biratanga ishusho y'ubutegetsi bushya Donald Trump agiye kuganishamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ze muri manda ye ya kabiri y'imyaka 4.